Và nói gam tina kuki chate ho zo si na bon chaw win zing kap ha. Bulte ni sim som ni le khat. Friday ni khuin zong zing ka thu so ngai kit hite. Thu so ngai taw hite. Manipur state sunga president's rule aki koi nungin. Security force on muntina search operation le area domination abol na wachun. Thingnoi mi tam ta to galman cha tam ta naman do ve. Security force on Chandil district Singtom khovel la hole. Ako manay la hoa sugnu police station hop sung la hoa search operation abol na wachun galman cha phabet manaman do uv chumuna galman cha amat do hochu SLR khat le amexin khat single barrel khat pumpi khat number 36 hand grenade thum radio set ni chule meichang bom chang chule sipai uniform phabet manaman do uv chukile security force on Imphal West district Mayang Imphal Konin Zong galman cha tamta anman do uv chumuna galman cha amat do hochu 7.62 mm sniper rifle khat 9 mm pistol ni le magazine ni SBBL single barrel khat le meichang bom chang tamta to Myanmar kisim MA3 rifle mark 2 khat jong anman do uv chule security force on Zirbam district Zirbam police station hop sung leisa bithol area akonin galman cha phabet manaman do uv chumuna galman cha mat do hochu pumpi ni AK47 rifle khat to magazine khat CM2 pistol khat to magazine khat CM2 rifle khat grenade ni cortex to detonator pan a mine kg sagi kg ko vela gi khat pumpi chang bom chang som le sagi CM2 bom ni PK milligram jani 9 mm me chang changa 7.62 mm me chang changa to SLR me chang chang som anaman do v Sule security force on Mapodam police station hop song bumpa khuliana konin zong galman cha tamta anaman do v galman cha amat do ho su AK56 rifle magazine khat to benet ni insas rifle khat to magazine li 7.62 mm MAS series ball action sniper rifle khat to magazine khat 12 bore double barrel khat .22 rifle khat to magazine khat AK me chang chang som thum insas rifle chang som li SLR chang som ni sniper chang som 12 bore me chang chang go grenade phabep to me chang phabep chule sipai von phabep zong anman do v security force on muncho ma konin mai hlei thingnoi mi mete terrorist so mi tam ta zong anman do v Bisnupur district Moirang police station hop sung Moirang kiam lei kaya konin mete terrorist KYKL active cadre mi som le thum anman do v mete terrorist so cho kumsom lige dapat kumsom lileni ki ka la ho mi hiwin chuchi meilei thingnoi mi ho KYKL ho akon chun security force on 5.56 mm me chang chang som leli 7.62 mm me chang chang sagi to 7.62 mm me chang adang chang gup khat chule radio set sagi jungle boot som thum le khat mobile handset sagi to thingnoi mi ho uniform phabep anaman do uv Sule security force on Kakching district Kakching police station hop sunga konin zong mete terrorist KYKL active cadre khat anaman do uvin ama pa chu text dong le apang hidanin police on phong do uv chukile Manipur police on Imphal East district Andhra police station hop sung ngarian molchung lamlin panga waiting set muna kon chun mete terrorist UNLF pa mi fiction akona active cadre khat anaman do vin chuchi mei thei thingnoi mi pa mete terrorist pa cho Kailedon text dong le apang hin ama pa kon chun Manipur police on thingnoi mi uniform phabep zong anaman do v chukile security force on Bisnupur district Bisnupur police station hop sunga konin zong mei thei thingnoi mi mete terrorist KCP city mete fiction active cadre khat anaman do v Sule Imphal West district Pehding vel akonin zong security force on mete terrorist KCP PWZI active cadre khat anaman do uv security force on nikhani ni sunga mete terrorist on amat do hocho agoma mi som le sagi hiuv Manipur state sunga president's rule aki koi nungin state sung vaipu na zo si governor khunin umtan governor in Raj Bhavan bo talowin secretary azong office kai banwa ading hitai President's rule aki koi ting le state sunga governor in vaipu na ki thu piding advisor mini ki pizia hin ahin la tu chungin wang advisor agong hi lai v chuchi governor advisor ki lengdo hochun chief minister secretary akona na to jiwa governor noya department ho zo si evet kol jiu hin ahin la tu chungin wang
advisor aki koi lo lai zin governor amate in secretariat muna na to ato pat zo ding in Kisei governor office ding le advisor ho office ding all secretariat muna agon lai ta uhidanin zong thulut akimon advisor koi ahin gon diu hamwang seithe inai pui hapta khat sunga governor in secretariat muna ni thumsung office kai ding hi tia thuso mi hon an so do su adi poitin akisein angai chat apoi modung zuya Manipur governor chu secretary na office guiding ani khowang fix ki bol loading hidanin zong Kisei governor in secretary muna office dinga education minister pa office aluding hidanin zong Kisein chule minister adang Khat office chu governor advisor hon aluding win Kisei and Biren Singh central BJP lamkai hon resignable sa hidanin Kisein sutokil honchun and Biren Singh Rajya Sabha MP asot doding agod hidanin tusuki muchun phongdoin chule central government noya and Biren Singh chu chanwo khat jong Pehding agod hidanin zong BJP senior MLA khadin phongdo 18 tusuki muchun phongdo e Manipur Chief Minister Panmun Kichu Hol Achun Speaker TH Satyabrata Minister Anhi Waikhem Chan Minister Anhi TH Biswajit Le Govindas Kunthozam Holo Hidanuvin Tusuki Muchun Phongdo e Manipur State Sunga President's Rule Aki Koi To Kilhonin Secretariat Mona Office Pabeb Zong Ki Kha Hidanin Tulhut Akimui Dirina Mai Liang Sai Kiti Milong Khadin Kukite Chungchang Thu Ho Di Lo Taan Suda Ukrul Times Tuso An Suda Hotso Yang Kuki Hon An Don Buduvin Chuchi Atil Sud Hotso Bulebal Nailo Zo Tu Zing Hitin Ahin Don Buduvi Chuchi Ale Khasud Na Chun Kuki Ho Hi Galzam Hiwin British Hon Von Poding Le Sipai Pangdinga Ahin Puiludu Hitia Chuchi Milong Zolenal Thu Ho An Sudo Dirina Mai Liang Sain An Suda Hi Yang Kuki Tia Kimin Wo Hon Kuki Kiti Nampi Hi Phat sota agului laya kipat India gam sunga na seng hina ophat chen ho piwin sule lekha bului tamta le meilete lekha bului ho konin zong mudo the hitin diri na mai liang chai zog thu sei ho chu an don buru ve chule schedule tribe order 1950 dung zui chun kuki ho chu northeast gam sung Arunachal Pradesh tailo state zo sia official ta asu ludan hiu ve kuki hoi galzam gamdang mi hiwa hile government in Ebola northeast state ho zo sia Kuki ho chu agami hiuvetia apo muham tin zong yang kuki hon do na anabolu ve sangkhat jako somgub lesaki kuma legislative assembly achun thinglang mi ho constituency ko hola sit nga in kuki ho an Kaidoh win sangkhat jako som sagi leli kuma assembly election achun tribal seat som le ko hola seat gate in kuki ho an Kaidoh win chule sangkhat jako som gate chun kuki ho seat gate in an Kaidoh ve Dirana Mai Liang Chain Zolanal Thu Aso Do Hotcho Yang Kuki Hon an Don Buduvin Thudi Lo Tam Ta Aso Do An Sunga Yang Kuki in legal election kileding hitin Gina Bolwin Chule Thudi Lo So Do Ho Zo Si Zong Gina na Bol Tau Vi Thuso Isan Hin Kichai Tai Thuso Ngai Ho Zo Si na Bon Chau Win Ni Kopha